kwirago ya mundu mwe nayo ndegikinyaga ino ya maria makihanikite bururi-ini ndegikinyanira utakiri honga kunyita ugeni tugitwarane ngikumenyithagia uria bururi uragithie na mbere na kwiriunga umuthi no yakiri tariki 11 naguo mweri ari wa kanywa hongo mwaka ari wa 2023 no mbere ndajitikiria tomukire mamwe wa maria tukuhariirie. Na dhini wa gikunjuro kia mohoro Baragoi Baragoi mambo si mzuri. Tangu ile siku mlilete wale askari wa SOG mambo kidogo ilikuwa imetulia, lakini vile sasa tunaona wakati wao askari waliondolewa Baragoi tunaelekea sasa kurudi mahali ambayo tulikuwa. UHAGUKU tumuka tunahimiza watu wetu waendelee kuishi vizuri na majirani wao, kwa sababu tukiwa na amani, mambo haya yote ya ukulima, mambo yote ya biashara itaimarika zaidi. Mohoro maya magagi gukinyira na njira ya imwe kwa imwe kuria nenda-ini cia ukinyanira Facebook ni @Muthingi TV, YouTube ni Muthingi TV. Nienge kwa mukera aria ko ni Mwangi wa Murugi na tukianjiria na maria tugikuhaririirie ni ati UHAGUKU ni ugitumukite gicigo-ini kia Baragoi na ni thutha wa andu 7 gikorwo makiuragwo kahinda-ini ga kiumia kimwe kurumirira ciiko itiganite cia UHAGUKU wa ugitiri na makiriri tabanagio ni itoi cia uici wa mahiu mwena uyu. Gukiri uguo kana kuringana na Samuel Tipa uria kana augiti ati ekurwo 30 riu nio maikoretwo magikio ngono na riu aikari magika makana magikiarite na kuri minister wa ugitiri wa thiini guko bururi-ini Kithure Kindiki gukorwo akimateithiriria gukorwo makihurana na ciiko cia UHAGUKU wa ugitiri na iria githiite na mbere kuongerereka mwena uyu. Poteza karibu watu sasa, hii ni mtu wa 7 sasa. Hii ni mtu wa 7 ambaye tumempoteza in a span of 1 week, and it is sad because the people who we are losing, tunapoteza vijana wadogo sana ambao hawastahili kukufa. Population yetu wa Samburu kwanza bado iko kidogo, na tukiendelea kupoteza vijana kama hao saa hii inamaanisha hata population yetu itaendelea kuwa stunted. Walifu ambao walikuja eneo langu kijiji ambayo inaitwa kijiji Bendera, wakapata kuua kijana mmoja wa chini miaka 35 na kujeruhi mvulana mmoja mwenye chini miaka 20 na pia kujeruhi ofisa wetu wa polisi. Lifu walikuja kufamia area yangu ya Bendera na ni Waturkana, na ni kama watu ambaye estimate ni kama watu 30, ni kama full raid. Na hii watu vile wakakuja kufika tu vijana ambao wanaoga ambaye walikuwa karibu na mbuzi na wakaua vijana, akaua kijana mmoja ambaye tumekuja sasa kushika kwa hapa, ndio kaburi ndio hii. Kuna kijana mwingine pia alipelekwa hospitali Referral Hospital ambaye ni Mbalalal, na pia kuna askari pia alipelekwa. Hakika tunataka kuambia ofisi ya Kindiki ya kwamba Baragoi mambo si mzuri. Serikali yetu ambayo tunaipenda sana walikuja wakatoa askari ambao walikuja kutusaidia hapa. Tunaomba serikali ya Kindiki kurudishie wao special forces, because tumekuja kuona kwamba ni wao tu ndio wanaweza sana na vita ya hapa. Tutigane na icio ciege UHAGUKU wa ugitiri mwena ucio wa Baragoi tukirongo riboti ngina ni ati mihango ya oro muthenya ni iragikorirwo ikirugama kwa ihinda na makiria tauni-ini ya Meru, na ni thutha wa governor wa county ino Kawira Mwangaza guikorwo agikinyia guku na kuria aragikorirwo agikungũirwo ni aikari mwena uyu, na ni thutha wake guikorwo akihonokio kuhagurwo wathani-ini ni bunge ya Senate no kana ona kuri uguo hindi ino akiariria muingi county-ini ino ya Meru ni agithingatite atongoria gukorwo makinyitanira na gutigirira ati ni makirutithania wira itemi-ini ria gukinyaniria tabarira cia uthii wa na mbere county-ini ino ya Meru. Nimerudi nikiwa governor tena. Kama vile mtumishi amesema,
ambao Bwana ameufungua, nani awezaye kuufunga? Mlango ambaye Mungu amefungua, nani aliye na uwezo wa kufunga? Nashukuru seneti yetu siku ya leo kwa kupeana haki. Na mimi kama mama kiongozi, maana Mungu amenipatia wajibu mkubwa na kazi iliyo kubwa mbele yangu, ni ya kuhakikisha mtoto wa Meru amefurahia uongozi wetu. Na kama kuna mtu nimekosea hapa kwa hii ofisi, nje ya ofisi, nje ya county, naomba msamaha. Wote ambao wamenikosea, wale wote wamefanya moyo wangu ukadhoifika, wale wote ambao wamefanya nikamwaga machozi mbele ya Kenya mzima, nimewasamehe. Mimi sijabeba mtu yoyote, lakini nimesamehe kila mtu. Mimi kama mama kiongozi nataka kusema hivi: tushikane mikono ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Hata viongozi walio nje ninawakaribisha wote, tufanye kazi kwa pamoja. CS wetu walio nje ninawakaribisha. Mimi bado ni mama wenu, mimi bado ni gavana wenu. Karibuni tufanye kazi kwa pamoja. Tume kaunti-ini ya Meru tuluge nginyagia kaunti-ini ya Isiolo nene ati magana ma aikari a itura ria Baragogi kaunti-ini ya Isiolo ni magitigitwo matakire na wikaro na ni thutha wa muiyuro wa mai gukorwo kuhofaniria itura ria ona ni kurumirira mbura nene iria iragithi na mbere guthandara mwena uyu. Kuringana na Alex Lopei uria ni murugamiriri kana uria ni muthuri wa itura riri, ni akiugite ati aikari makiria ma magana matatu nio makihofanirio ni muiyuro uyu, na riu kuria nginyagia bara imwe itigitwo itarakigereka riu agikiarite na kuri thirikari gutigirira ati ni yakihiuka kumakinyire uteithio na makiria wa guthondeka mitaro ya gute mai maya niguo kana niguo gukorwo magithemana na hathara makiria. Yani hata choo iko kwa maji, hiyo choo saa hii imejaa maji. Hapa ndio naitwa trakta, hapa ndio naitwa trakta. Hapa inaishi watu 300, wazazi pamoja na familia, watoto, sababu saa hii watoto wamefunga, tuko zaidi ya watu 300 hapa. Hii shida imekuwa kila kukinyesha tunakuwa na hii shida. Maji inatoka upande wa Meru, pande gani yote inakuja inamiminika hapa hivi. Kwa majina ninaitwa Cecilia Lonyoki na tumeathiriwa na maji. Kuanzia juzi tulikuwa tunaona kama maji bado iko kidogo, lakini kuanzia jana usiku hatukulala, tumekaa hivi tukishota maji mpaka ikatuingilia. Na vile imetuingilia, mzigo yetu zingine zimebaki huko. Kidogo yenye unabeba tu yenye umelalisha na watoto ukabeba ukiwa unarukisha maji. Noa Esekon. Mimi ni CHP hapa trakta. Naomba tu ile hii maji imeingia kwa huu jamii ya trakta. Saa hii imefurisha watu hawako makwao. Watu wote wameathirika. Sasa sisi hapa ni watu 300, lakini hata tena zaidi wako na zaidi ya watu 500 huko. Sasa tumeathirika wote. Sasa watu wanakaa tu juu ya lami na wanalala juu ya lami. Without mahali watakapolala. Watoto juu ya lami, wazazi juu ya lami pamoja na mifugo zao. Maji tu ndio imefurisha kwa makazi zao. Mmoja mimi ako nje, hakuna kitu ya kukula, hakuna kitu ya kulala naye. Ni hivyo. Sisi ndo tulibebe. Kune kaunti-ini ya Isiolo tukihioke nginyagia kaunti-ini ya Turkana na ni atiriri arutwo mari rutha rwa kahinda karaihu baruthi wa thayu kaunti-ini ya Turkana. Charles Malcolm ni agithingatite arutwo aya gwikorwo makiyeherania na uhuthiri wa dawa cia gubogogia kuona ati no igikorwo ikimathukiria miturire yao na njira nene. Charles aritie hindi ya uruguria wa mbitika cia mubira mwena uyu wa Lodwar na kuria akimathingatite gwikorwo makiingirania na mithako ino itemini ria kuyeherania na uhuthiri wa ndugugio. I really want to encourage our young people to desist
from what I call drug abuses. It is really taking toll among our young people, and today Lodwar is not left out. We have a lot of dens in Lodwar where all these drugs are being sold, and I really want to call upon the government, the security enforcers, to make sure that they wipe out those dens so that our young boys and girls can go back to school. There's a demo that I've had that's being planned by the university students. But in Turkana, let's not be part and parcel of that demo, because we want to give the government a chance so that they can be able to deliver. Yesterday, the president made his promises, and we want to see those promises being fulfilled. And I want to call all the comrades in Turkana that we should not be part and parcel of that. Let's follow and emulate what our government is up to. Let's appreciate what the county government is up to. Let's follow the county government and ensure that money hits into your bursary, into your accounts in school, so that you can be able to go to school. Now, as the person in charge of the bursaries, scholarships and loans, already the Act Turkana County Education Fund 2023 has already been assented into law. It has already been gazetted, and already we have submitted the name of the chairperson of the board to the county assembly for approval. Once that is done, we can be able to distribute money to students within this holiday. Na nĩ hakĩrĩ bata wa arutwo gũkorwo makĩingĩrania na maũndũ matiganĩte arĩ hamwe na mĩthako itemi-inĩ rĩa kũmathara harĩ ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia hĩndĩ ĩno makĩrĩ rũtha rwa kahinda karaihu. Na riboti ĩyo ĩragĩtũhe mweke tũgĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini ngagĩkũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria naniĩ kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria gwa Facebook, na ikwĩra nĩ @muthingi TV. Ona ũngĩkĩiyũka akaunti-inĩ yakwa ya Facebook @murugi job, ũngĩndũmĩra ndũmĩrĩri yaku hau nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria njĩtĩkĩria ngĩgĩkorwo ngĩgĩcenjia oro hanini, ndũgathiĩre mĩtambo nĩ amu nĩ ndĩragĩcokereria na mangĩ maingĩ. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed, na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikionie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV, kihumo gia gutherema. Uri murimi munini na ni uravatara ngwatanĩro na nyũmba ya mohoro, ihinda nĩ rĩrĩ, amu Muthingi TV nĩ ĩrakũhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe, amu ndũgũ nĩ makinya. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777 000. Andika neno Muthingi.
kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wings na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Gicokereria ngai kunyita ugeni oro ringi twiko tugithi na mbere na maria tugikuhaririirie guku metha-ini ya Muthingi TV ari gikunjuro kia mohoro na tukirongorerie riboti igi magoti na ni ati muhunjia wa maigirina na uria wakuruhanitio kana ukuruhanitio na ikuũ cia andu kemumu mutito-ini wa Shakahola ni Paul Mackenzie ni kana ni akinyitikanite na mahitia ni igoti ria Marindi makumemerekia mbica cia video hamwe na gukorwo na ceceni ya umemerekia mugaru na watho akiheana itua riake. Mucirithania wa igoti riri ria Marindi Magistrate Honorable Olga augite ati ituiro riake rigakorwo rikiheanwo kuri tariki 1 mweri tukite wa Gatumu. Mackenzie akoretwo ahingiritwo rumande gwa thiku 208 agikuruhanio na ikuũ cia andu 409 aria makorirwo magithikurio mutito-ini wa Shakahola. Station gani? KTN. Sana. Lakini inaenda kwa station zote. Sina time. Sasa ile application ni file gani? Sasa hiyo application ni file gani? Ni sentence. Unaitwa nginyagia kaunti-ini ya Bungoma na ni ati aikari a itura ria Terem gicigo-ini bunge kia Mount Elgon guku ni kaunti ya Bungoma ni makiruhitie na ni thutha wa gukorwo magikinyirio utungata wa mai matheru kana wa mai matheru ma miberethi na uria ukoretwo kana uria umaurite mathina kana mitandiuko ya ihinda iraya kuona ati maikoretwo makigerera ihinda iritu kahinda-ini kanene. Mbere-ini iyo aikari aya ni makoragwo makigomerwo nginya ni mathina maumanaga na uhuthiri wa mai magiko. Na tumejua kwa muda mrefu maji imekuwa shida kwa miji zetu, kwa manyumba zetu, lakini tunataka tushukuru kwamba kupitia mradi huu watu wetu wa Bungoma wanaenda kupata maji safi. Na mumesikia hii ni project, hii ni phase 1, tuko na phase 2 na tunaomba Mungu atusaidie ili pia tupewe phase 3. Na Mungu akipenda ninaona kama mambo yatakuwa mazuri. Tunawahakikishia kwamba kaunti yetu ya Bungoma watu wote tutapata maji safi. So tuendelee kushirikiana na kusupport huu mradi. Kuna siasa ilikuwa inaendelea ya kusema kwamba hii maji itateremka tu chini, watu wa huku juu hawatakunywa maji. Nataka niwaambie hiyo ni propaganda. Maana maji, watu wa kwanza ambao watakunywa maji haya ni watu kutoka mlima, kisha baadaye maji itateremka ili pia ifaidishe watu wetu wa Bungoma. Maana sisi wote ni jamii moja. So ninaomba ushirikiano wetu, jamii tushirikiane pamoja, tuunge mkono miradi huu. This water reaches all the people. That not only a few should benefit, even the poor should enjoy this water. Because it is our natural resource, it is a resource we have in Bungoma, and right from the source all the way
to Bungoma, everybody should enjoy the water. Nao atongoria kuma rugongo rwa bururi ni makiendekithĩtie thayũ kũrĩ aikari mwena ucio nĩguo gũkorwo makĩgacĩrithia na makĩria ũthii wa na mbere mwena ũyũ, kuona atĩ nĩ ũkoragwo ũkĩgũmĩrwo nĩ mathĩna matiganĩte arĩ hamwe na maũhagũku wa ũgitĩri. Kiumia kĩhĩtũku atongoria kuma mwena ũyũ nĩ magĩkorirwo makĩandĩkithia ndũmĩrĩri itiganĩte wabici-inĩ cia DCI kaunti-inĩ ya Naikuru, na kũrĩa magĩthingatĩte mũingĩ wa mwena ũyũ kũgacĩrithia na ũndũ ũmwe kũrĩmĩra na ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia mwena thayũ mwena ũyũ. Nataka tuseme kwamba hiyo Mheshimiwa Rais hata wakati tulikuwa kwa mkutano alipiga simu akapigia Minister for Security Kindiki, akasema kwamba si fair community wengine wamepewa NPR na wengine hapana, kama ni kunyang'anya wote. Vizuri na majirani wao, kwa sababu tukiwa na amani, mambo haya yote ya ukulima, mambo yote ya biashara itaimarika zaidi, kwa sababu majirani wetu ndio watatoa market ama soko kwa vitu vyote ambavyo tunalima ama vitu vyetu vyote ambavyo tunafuga. Kwa hivyo kuna umuhimu sisi tupendane na majirani kutoka Turkana, kutoka Marakwet, jetu jirani na kadhalika. Watu wanajeshi military walikuwa na present nini wameona katika eneo ya chini hapa hivi. Walieleza mambo ya tiati, hakuna hata barabara, hakuna shule, hata kanisa. Alafu baadaye ikakuja challenge moja. Wanajeshi ndio nasema. Nasema kwamba tuna challenge wale neighbors yote wamepewa NPR. Na riboti iyo ĩgiĩ gũcokereria gwa thayũ na makĩria mwena ũcio wa kaunti ya West Pokot nĩyo ĩragĩtwĩkĩra gaturumo ka marĩa tũgĩkorwo tũgĩkũmathĩra na tũgĩcokanĩria gũkũ metha-inĩ ya Mũthingi TV arĩ gĩkũnjũro kĩa mohoro. Ngatho cia mwanya mũno nĩ gũgĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ oro ũndũ ũmwe na gũtwĩhokera wĩroreri waku ngĩkwĩraga ti ũndũ wa kawaida, na nĩkĩo ngĩkwĩraga wa mwanya makĩria na ũndũ wa ũguo njĩtĩkĩrie ngĩkorwo ngĩthoma imwe cia ndũmĩrĩri wakĩndũmĩra kũgerera mũtambo witũ wa Facebook. Mũndũ ũgwĩtwo Anne Maina ũgakiuga atĩ Mtito tuko ndani. Ngatho cia mwanya mũno nĩ ndagĩkuona mũndũ ũgwĩtwo John wa Kĩrĩa-inĩ ũkiuga atĩ Kĩrĩa-inĩ Mathia watching. Ngatho cia mwanya mũno mũndũ ũgwĩtwo Mora Helen ugakiuga great job, thank you so much. Ngatho cia mwanya mũno nĩ gũgĩtwarana na ithuĩ oro ũndũ ũmwe na arĩa magĩtigĩra atĩ nĩ magĩkinyanĩra mũtamburũko ũyũ wa mohoro. Ngatho cia mwanya mũno kũrĩ andĩki aitũ a mohoro arĩa marakĩriũnga kaunti ciothe gwĩtigĩrĩra atĩ nĩ magĩtũmenyithia ũrĩa bũrũri ũragĩthiĩ na mbere na kwĩriũnga, koguo ndũgagĩkorwo ũgĩthiora mĩtambo TV nĩ amu gũkũ no kuo kĩhumo gĩa gũtheremera. Ngai kwendithĩria mĩaraho mĩega, Ngai wa mwaka ũgitĩre na kũmenya nginya thaici tũrĩ gĩcamania thaa imwe cia hwainĩ. Nĩ rĩakwa nĩ Mwangi wa Murugi.